district wise percentage jong ki district baper jong kajing pas bhai khana katkum ki candidate ki ba appear bat ki ba pass te ka district ba wan hakmat du ya kajing pas bha katkum ki percentage kadai ka is jain tehil kala yo prapu r point life %, jong kajing pas bhai khana bat kawan ba r kadai ka west jain tehil kala yo nyuk 0.1%, kawan balai kadai ka is khasi hill nyuk 1.1%, bat kabaderu bapun bha kiba appear kadai exam dan kumakat sah aja nice pa arpungut bat kawan akaran masau kadai eastern west khasi hill ka district kabrang syuk thamai kayo nyuk 0.14%, kawan basan kadai ka west khasi hill kabalayo ndrup 1.5% kajing pas bhai kena akaran kaban reu awan naka southwest khasi hill district kalayo ndrup 0.10% kajing pas bha akaran kaban nyau ayura ka ribhoy kalayo ndrup 0.20% kadan kabah pra west garo hill kayo 0.10%, Pakandai is Garo Hill, life Kandai point life %, Kabashipo and not Garo Hill, life Drew point life %, Karan Wakadway South Garo Hill, South Garo Hill, life way point Drew %, pada kakaran kawah try du kawah kada like southwest Garo Hill, kawah kajing pas baik kena kayo tang arf Drew 0.1%.